Ghana is my Ghana TF4. I am some for Adwenepahene, aka Fufuken. And I am in Danopa. That is weekend one. Obaso and washe. You didn't come kakra. You show some respect. You didn't come kakra. Na Ghana youth, you hear for two pa. You hear say, Sabia dear trans near 3 or 4 years. Obaso and the Quanson washe. Women Danopa. Adwenepahene person number chasem kakra. Because a new man am more yellow. On say, Wanga Sakra no classmate and now no do what man yoya. Classmate and now also do what man yoya. Enough, no? It's enough. Because so what's nice, Pana so about dreamer. Now wouldn't yansa. Wouldn't at him the day, Yafa Mumra. At him the day, Yafa Mumai. So you'll be in yansa for. Wouldn't at him the day, Yafa Mumai. Didn't make us say, Fatim de Mumai. You started at him, the a hen a Ghana mine aqua could do. Yena a welcome to a dear Ben, yes, ye, dear, our support. There be no can, no one you'll be do attempt because of Moon's answer. You tell us a brow and near my crasso, Sebi, Araho, Ghana youth for. Until there be a would do a partem, would do a partem. The same way upon I would not attempt no, or say expect over upon say, or my better life. Or upon I would not attempt no, moon share video no. Na yes, no kakra. Na attempt did not do so, or be no one pagan and cosu. Ye can't move by them with the attempt no, me at my tra puto. My tra a puto to the dimatemwa, me Adwenepahene and come coat and I come shed. Make no crana maker. Would the dimatemwa and come coat and I come shed, make cano crano at the achro. Because Ghanafo na ankasa no utu omo for monfa o kan obi say na bra Ghana na ye say na tena ba bia wote na ye say na say Ghana de bia ba ho adanya Ghana niete Ghana nti munsu anyansa na munya akwadro na e kan mun party no Ghana ni young guy wotu kwan a afi no be hunu so be bobra afi no be say sa abru kire nya izi mo so ra mo say Ghana den ko he na memene nda me no ka say sa no kona kokore. Young boy, now I could test biaba. Young boy, now I could test you can say, baby or no, any jail quack general. Kwe Ghana, Ubita Brucha Betina Brucha 25 years, car continue subida. Ubia Betina Brucha so many years, can't pull to me subi. Ubiti Ghana, Tiana Ghana for no year, and I Ghana in African countries and a half an emre, and I Brucha and half an emre. Abrabon de Wallawabo. System, yen this system of fan no. Yen this system and fan la. Solena kwa ye juma. Ya mukasa juma ni Ghana. Juma ni Ghana anka bogus be bibi nyuma. Ema musa ebu mfaso. Juma ni Ghana nso bia bia juma ama osisi ase tena no a. Obebu na faso. Nti munya atem didie no na yen kansa papa efa mu ye mpanyimfo na dwunum se yesra mu ye nananom ye papa nom ene die kwa so ye poma chewo. Mo nananom mo ma ye daach na ese mo dwene ho tesram mo biebie nwuma maye mo san krofo ya chese de na sabi mpanyimfo no omunyeye opanyitimi ma obi contract so nkonko ye adwuma onye kwan na wonye sa contractor no maka na samawi sa contractor no maka na samawi me see mpanyimfo no mo hia respect because to be a leader enye simple sa would a more to yes, I face the country, but who for them to one of your face the country now? Ya, you 2 more for Muntino. Munyam face the country, but Munyatum didn't free, and then ye pay. Because every young trauma, your Maya woman and grant at him the dear commission media no so. Adanya me frigana and penny for you, oh, panya. Now we should do a partem. Now upon office or upon a yaw na addition. A yaw and a woody show upon to upon what papa crawling your mouth. Muni pankrofo we mu ano makambom sabi ifri baako ne akomienu baako ifri akomienu no en sen mo se mo pekwan mo kwan ye munti o ya na Ghanafo na ya na mo ye ka sanu man ya na mo ye mesre mo se mo ekwan ne nye fan ekwan ne nye mo se adwuma ni ho schools yensisi schools hospitals yensisi hospitals aden hospitals yensi hospitals schools eni ho ye kwan ye adwuma ni man scanim emu den ne si ano panyimfo no munyema mo na ansam ho atom
emu dia hin na mpanyimfo mo nyama mo yensi schools ana yenya mo kwan yensi si hospitals na se yesi hospitals a na afi de o masan de aba na o musin di atem ena adwuma ni man ni ena adwuma ni ha ena sei da bia nsem keka na entrotwa ena ade bi so a ekoso a eye no mo nka ho asem ade a Ghanafo se Ghanafo tisi so se ye tan wa na Ghanafo tisi so se ye mo ni nya da bia be ka asem a wo no se wuni akukudura e be ka wahye ye fa nkudi assembly man e wo import mu ho area ho ye man nkudi assembly man ho na hwa ade keke ye nyina ye Ghanafo nti ye Ghanafo ndie ye no ba bia no all angles ye ho ye Ghanafo nti Ghana asem da ho a ye ntimi fa Ghana asem nto nchen ye kan Ghana asem ne say ka abruchiri mu nsem nti na me ye different no tina me no me obi a me obi a me dem soronko because me ntina ho amemfa aso akwan meda ne ma chenchena me se me nyade me ntina ho me mfa aso akwan meda ne ma chenchena ti ye panyimfo no mo so na nado dan kwakufa do sabi nko ye sabi wabusuani a nka wo mpa na Ghanafo wo ye wabusuani a nka wo mpe so ye wabusuani a nka wo mpe atem didi na do so dodo akura kitikiti no didi panyin atem wo ka ne aba ne be didi atem na wo ye selfish na wo ye say wo ye illiterate na wo ye say da bia Ghanafo Ghanaians do munima ya atem didi seka na me ndai me ne wo ka say wo betena ase na wadwene say Monday to Friday say me go school ana me ye adwuma no calculation be na maye e de be na maye kakra bi me nyae no me de bi tu baabi ana say me de ende and a young boy okofa ne girlfriend akwa akogina Eiii akwa spending ne sika nyina sika kakra onya from Monday to Friday no wone boy si twa ahia obi Eiii sika pizza Ghana ne body ndenden omko twa ahia akodi pizza ombetena fia wufufuo amanage adi na ne ho ato na wadwene daache no onyene daache so ote da ase abrewa na oma na kora so ene panyimfo nye e man ne de yesi am fix but yesu am fix attitude mo attitude nye mo bad behavior sam de gu Ghana no mo attitude enye me ka kire mo say ye ne gye mo so mo attitude no wane eboa mo attitude enye ti mo sesam suban on say ye video a no aba no be diatem on say on sa bad attitude no ene ka se mo nyae no because mo nyae a ye mpanyimfo no so nya de mo so betie mo because mo se mo sesam suban na apese panyimfo sesam suban ye wo kan mo say ena mra no ena e force obi e free tete afi na mo pese emra mo ye de Ghana na wo as a Ghanaian no betuma di sa amra so Ghana wo as a Ghanaian wo betuma di sa amra so Ghana wo o pese Ghana mra enye ti sa abruchirem la ya na mo dem ho osere ne ko chiwa no asa kasa me mete me Ghana no me mete me Ghana no na wo ba beche me me mete me Ghana na wo ba beche me enso no wo ti Ghana wo ya hye woni so o sole a wo se twa wo no wo gya wo bone a wo di na gu ho akodi upanyina tem na ntida bi o wo mo na mo ya mo comment didi mpanyifo na tem no adna mo so mo nya video ni bi mo na mo comment didi datem adna mo ntena ase Facebook de da ho mo ntena ase mo nya videos ni bi o ti Ghana no akon no atom ontumi nkasa o so se wote kan se ba bi a ho nye Ghana mason ni carpenter ni kan se electrician na sefo oba wo fie so be ye adwuma ma wa na wo man sika se pe na afrede wo na wo sa kwhye nanu wo na ka wo tue ni panika sa attitude nyina no mo nka ho asem Ghana obi a charge so wo ya ade ama no betima ka oh wait a minute na wo twe be ye e betima bosom nan no nwie eno na ye panyin na ho eno na e panyinfo na ntine ka kire mo say ye fix kan se Ghana no Ghana na de ese ye omo ye homework but answer ye homework no so na mo so fix mo so attitude ko Ghana fo mpe no koreka o ka no kra da bia no ye so nye me so mekam no kore wo ye obi san no akwa jiska na me metima buru chiri na me ko jiska wo obi o te Ghana ho adan meti aburu chiri na asabi aburu chiri metima akwa ye madwuma na asabi meti Ghana kra na se me ye madwuma na me de mani ko to obi sika so o mine sika na mpo a mote ho na mpo a mo se mo ho kire mo no ne ye se be gibia bedi adan na boko de ti munya atendidie no na mo sore na mo ka no kra nkire mpanyimfo no eno ne ye hia wo mo ye sa no man de be support mo
ba mo anya atimdie ade ha ye atimdie men kan tro se men kan wadwen se na akufu ado kwan nye memeye yini hospitals me mesisi yini we memeye da bi men ka se men ka ba de me kan se atimdie na munyi si nchen munyi atimdie no na se bi nya na adon kwan na ba Ghana abetena kunwa no so a ana se mahama nkwa na ba abetena kunwa so efiri mretententen Ghana obi aba na obaye ne de na okọ obi aba na obaye ne de na okọ enye na asem nti da bia no me de meka no kra kire mo wonti ase a kona kwhyepo meka no kra kire wo wonti ase a kona kwhyepo because me de o ma dwen mu a mesuma hyen bibi kakra ka ho no sa atim de die nye Ghanafo de ye ade ye hyen o social media kwasi broni e de ne media akwasi broni e de ne media ya ade pa no akwasi broni e de ne media kire ne wa pa no na yete wonom yese de afani atem o manye na wo se kudi atem de na se wo ye mejini mi ni bi hwana ne ho odene meji ene mi ni bi hwana ne ho odene mo start atem didie no akwa kwesi hen enne ese musu nyansa wo ho atem didie mo start sabi o wo hye na ado sese ya obetuma di na atem ana se ko share hopes na do sese obetuma di na atem uko share ukroma sambre my face to face sese obetuma di na atem wo share akwa ko bekoto oh yes sir on Ghanafo sabi bi mu adwen wo mutimu susa ka wudi ni panatem no ka wo hia na ka na face one on one say hey na nado o mampanyin ya ka kire wa wo social media no so a wo so asonte asem ti na de me ka kire face to face wa me se me ka kire face to face e wa say na ka wa ka kire na nado face to face ana say hopes na do ye face to face ana say mpanyimfo no o motwa hia no face to face na me ka kire mo say Ghana on e ka me adwempan no kwa ka enya nhye nkramofo nsa wallahi talai Ghana e pesa atum di ntuntwa ka enya amamu no kra na ka enya nhye mpanyimfo no nkramofo nsa because on the way e ya brand Twene Jonas ko kan chief imam asemo a osan ba bonten be dana no nkramofo no omo ye strong papa ombe mo wo hunu say yes masa e fa ma ha me fa ma ha nti kese ki timi jai amamu ni nyina de hye nkramofo no nsa ne mo mo post akese o Ghana na akodi atemu a wa betu piga wo betu piga so ati ase wo betu piga nti wote wa anye watem ni de na ye obibi o he me wodi matem 1000 me ba life 1000 abeka ma adwene wodi matem 2000 me ba abeka ma adwene 2000 eno no mfa me ho ne me ka kire wo ne say watem didi ne ntina ma Ghana man no e kofom ya tem ne dia to didi atem no ena ma Ghana man no e kofom no ntina Ghana man no entimi nye de empija no atem didi no nko enti no ena ma Ghana man no entimi nye de empija no because atem didi na ngasa no e de no me aba man num atem didi on wodi atem wa abra nipa no sabi onya wo hwe wo no akoto aba ayi nipa no se nipa no ntena so ena obi okrompo wa nto aba no wo se bi di atem obi wa nto aba no se bi di atem wote wonu se adwuma ni Ghana eso esi aya fa so ko na kokko ye adwuma o so le a wonko nsuo to a na be me excuse a me dem abre na nsuo ato na mentimi ama na me de wo ye chef a wo ye boss a wo ye hwan nipa na wo no afọ adwuma mu kra no on respect no ti Ghana for da ben ne be start se bebu ade ba bi ade enim se wo ye to ye no na ebu ade o da ben na mo so le ye se mo de asundwie e kasa kire mpanyifo da ben na mo so le ye samu da asundwie kasa kire mpanyifo na ntie mo munye bi da te munya ntro twa no munye bi da propaganda nko a president Mahama ba so onya santini o we nod na enso no koye ne mo kumase fo ka kire ne se onya santini ti market obesi ama mo no market no mo hweso yi e no kra so mo hweso yi ti Mahama wa anye bi ana Mahama wa anye bi Mahama yi bi kumase market no asafo sede ne ho na be ye enso no kumase fo tena ase e ma nsuo sei market no omo bi omo bo Mahama tiri so etwe mo to ase nyina ti entu Mahama mfiri so ne yemfo mo santini mra so ye de o masantini ba so de a chimni ba so de a o masan so letia nti mo ankasa no de na mo pe wiase nipa da se ne ati wiase e de be ne be ye mo a be so moni tina me kasa wote ho na se wa ma obra ya be ma oba efo ni nkobre obi o
Ghana man mpanyimfo na yen kakra no moye ebusia wo hwe me na make for divine organic skincare product amount divine organic skincare product me nua ba no mo UK obo adwuma yi pa wa hwe de wi adwempan na ye na hana we me nda no pa so what as divine obo adwuma open number contact ya we e can say enkura shampoo wudi dwale oba na ne ho beto so kama na we so eye ti se bia wa wo ye kokko wa wo ye tuntum ni nyina no mutimi ye dai esra we se yankasa no ejina ho ma oba ne color ti se me wife color ana se bia half cast na so ye tuntum kura na utimi ye dai esra bato kwa wo kire wo nsem no ye dai kire na enua ba no obema wo nku a oba wanim enyine bia pimples nkete ye dai wo wanim make am food divine organic skincare product da ma say okod enua ba no ho a onya ade abenu ho da this time no yensere nku papa na emoye divine wo ye adwuma because adwempan ne pa betena asa kanfo bi die na tim say yes nipa no no kra ye ntwantro chagusua ye nto aso na meka no say Ghana mine da ho no say ye nyina ne yanka ye ho amum ne an respect ye ho ne ye nya enantintwitwa na asefo na wafo no obi kura aburuchira kra no wonu nua Ghana ni mpa ko hye wa adwuma mpo no twitwa nantin ne no ye na kufu ado mahama aburuchira mpo ete no wonu nua Ghana ni akɔhye wa adwuma no twitwa nantin adenti opese ono ne pe na asem wa adwuma no ne tawo tubonse no wa hyeda de no akɔhye abrofo ntafo ni bi abrofo awohofo ni bi ne be tawo nso nua Ghana ni pa no nua Ghana ni tisa suba boni we nyina ne ansesa ebede na yakoyanim nti wut no wa pa wo ba wiase wo pa wo bae no na wa anhwe wa be ma wudi didi wa pa atem why didi na tem na da bia me ka kyerem say Ghana no nipa do se ne tua tax o kan mo se an na tax tua no na ese chenchena mampanyin na fo so mampanyin no afo so bia tua tax emra wo nso mutua emra wo nso mutua nipa ya fa no mpo se won tena bia bia de tax no sa nipa no aban na man book say book we dey use just for 1 week and now use no bosome book we mpese eyema ana so obi obetu bia twotwondin no na sa nipa na fa ho na wone wo mo a mo print book na koye 1 na mo print different books ama no ta ban na man book ba ko no no akọ print 3 enya reho aban na man book ba ko no akọ print miensa da ka ho to no be start no de no kra ansante se o dwene ono no first anso no ba ba dwene man no tell them say Ghana no mo di money mo face the country yeah selfish ye nya omo okateche free fa etete wo ye de na okogina da bi osoro wo gina ka so no nto okateche free fa wa wusika na wo de yes face the country no okateche free fa mu musa no mame avrambe mu she mu amusika ene ntimo sole a mo de kode ba no mu amusika sa mu hypocrite no sa mu selfish no amanya ya be ha mu moto betete maako eno tira ye na nyankopon or the strike is simuntem na afede do ye bone no abetene to do ye bone ne abetene to enti wote wono mo na masa politicians no wo na wo se wo no ye fixe man no wo koye na ya ma wosika ne bia ni ska wo paid nti na ese moni abre no Ghana ese be bia adwuma na e ka so o bia fa no certificate mra wo ku certificate na ada koye adwuma certificate be na kitawa wo de koye adwuma Mason ni ene Ghana odi wunu akora koto adwuma mu a wonsu adwuma nwie na wajai adinta quick money Ghana for to sa brofo broni be wi school e betu nya time ato aso sense na adwuma na wo sua 3-4 years called beto wo sua Ghana for be brinis in this idea no what bo campo nipa ni sugu so a wabo kad na koto adwuma mu no o say ka kire o say wo na koto adwuma mu wi no the piano by force brain chop money onwene ndache on person be fa hardship mu on person be fa brabo mu odin mu na o de pie wi a wonya bi aka why na papa mpo no sen di watem we na papa no sen di watem nti ye panyimfo no se hopes na do ye ba US ya ne o ba ye mi adwempan ne ba bonten be ka kire hopes se ye ba panyin no nti sa ade bi wona se bia wo ba be start na se wontumi nkunwe dia manya de manya ba se hopes na me hunu se si an ba bia no maye de keka kono wonso wono bia wonso de wonso de gu akwam wo de ba enti panyifo no mo ya sa no ma we nyina ne dia na mo soso mama emra na me se emra no ma ne nya dwumo Ghana emra no
munyere mu pampe te sa aburuchire de because pese Ghana te sa aburuchire na yen hwa ade because atemdidi na doso ena wonam kra na sabi obi be chise wo hwe media so atemdidi wo hwe media so atemdidi aden atemdidi ne he ne de ko de ne be ya maye ye started atemdidi de be na ya maye na wote wa ade ma bufu kra no se obi petro be di watem we no asan ba bro can you help me to travel to Europe? Can you help me? Your connection mine. Musa mfo no ya munya sa atwotwo no. Munya sa atwotwo me connection mine. Se asoma mo a mo am nkopɛ mo connection fo. Me de me ba se mbeka no kra kyerɛ. Asama me ka fa nkrata no maka. Me ye advert bia se me bu obi efri Africa ba kama se mabusuafo nyina ba ha. Wo ba be didi matem no akokanfo obi no abegyina obeka kyerɛ se me mo wo na tukwan. Wa bodam. Wo ba no ba be didi atem no awi abetwere me Adwenepahene yetie o pa asa media no me wo so ye o media no so nti comment ra wo comment no pa comment 1,000 times ni ba bi a comment na ekọ ni ba bi efiri eba ti se wo pese otukwan a menye connection man menye agent nti wo pese obi ji usika dia ko na obi nko ji usika ni me no sabi ko obi na media da ma ni je ho me twero me se wo pese otukwan na menye connection man me media me kyerɛ wo ne se ekwan we ni kwan we fa so be boa wo eno so nkyerɛ se bra ka be ka kyerɛ me se na ma ye ready usika ye ready a be ma wo ba pe ba bi ade be fa wo be dura buru kyerɛ wi a kwan fa so be dura buru kyerɛ ha no wo be dura se wi a na me wafutuo bi na be ma na mda ma wo ba wo te Ghana na aposo tukwan a plane nyam na metwie recess nyam na mde ma me di wanim na wabe gina media so be ka sa Adwenepahene ka sa me nko sa agent we se wo me koe na wadim sika menye sa ade no me ka ho ubedu aburu kira ade a advice I wa esem de ma wo no me wa esem de ma wo na so de bo ho ban no me de be ma wo ba so te Ghana na so tukwan ene agent for no bie no aginity ti me gina ho en daach me makogu ase sabi adwene kitaye no emudu ye pa emudu ti Ghana for no ne no wo de wo mo te Ghana na mo ye no obi apeso tukwan yo akwantuo entira mo nyina I read no akwantuo ne se na akwantuo na ye ka no ena me kyerem se Ghana for no mo nka no kore o mo aburukyire nka no kore nkyerem aburukyire for no nka no kore nyede enfa nkyerem ti da bia no wo so bi eye de etukwan a oba so ano wa hye abusua oba ano wa hye oba na wa share video no na enu bi nya bi ntie se enough of the insult no too much mudidi mpanyemfo atem no ono ba party ne da bia wa pa wo didi wa pa atem a wo pa no be hew eno ntina amasa bi eno me aba Ghana mainum no because no me na aba Ghana mainum no sa atem didi ni nyina because Ghana de nim sa atem didi ni afa tete ye nya eno ne de wo ye nti wo pa de fru wa pa ho na se wo didi na atem a wo pa no be hew won hwew wo da wo check say wo didi wa pa atem just once mpo no wa pa de no de ye o a day I would do a part time just once and puno. Oh, upon dinner, dear. The Sabi movie say, and pay for them to sono. Sabi, ye do matem do matem. Ye do matem do matem. Or more than any pound, and you would jat in the journal. To our trial by my nipper, and I say, was Saturn and the Jesu. A quine yet, and paying for us at ye quine. Yan shall no money quine either say, Mobacassi a quine, and I say a pay Juma. Come Munyansa pa and Kikitam say, Mobet Adam come when you become first, and say, a bine. Sisian di nim say ye kwan na da bia cars efa so adwuma ni man nim ye serew kwan no so ye diska ena ye ti bia nwuma mo de ema ye na ye ntua tax mo ema wo na mo fa bi nya kwan anasa aban ye serew de bia nwuma kakra ma ye na mo nya kwan no na ye so ye support ne nko ba Ghana fo no pese ono no de da bia no nka ne botoma ye de ka ne botoma ye de na se bia ka oh ya ban de na me say opa ma Ghana enye disaburuchire they still na Ghanaians they will complain Ghana for su ba no opa ma Ghana enye disaburuchire Ghana for word pa enye easy enye easy kura nim say enye easy Ghana for ade o mo pick up no enye easy ade Ghanaians they are good in it obeka cho sisi a enye easy Ghana ni nyes kasa dien obeka cho se nye easy ntena se ye ne ye wo ye se da bia ne be complaining da bia complaining de da bia be complaining ntena meka chem se atemdidi ne munye nsi nchen munye atemdidi no because na se mine na ye tete mine na ye da atemdidi se tato no eto ntwa o eto ntwa da
And then also my yam face the country for almost starting no agenda no. Na it was good. Face the country agenda na mo de ba na nke ye pa. Sanki ye mu bi say ye be support mo. San panyimfo no fix mine. But at the day I must have be shame no de. Eno na ma sabi ye mo etete ye no yesi ye mpe. Because se metna se na di me panyin atem da bia sabi nti woda woda na. Te woda wutumi da. Ene ye mpanyimfo no mo hyehye na nado dan kwakufu ado achi a sabi MPP amamu na omo no aye o madwene se we mu ntie ne yi. MPP mpanyimfo na mo hyehye chire na mo aye wadwe se mo na sabi mo ye gurufo mo ye ogorofo no a mo pese sabi kan se Ghana no enam se ye be ya ade ye be koso ntino mo so ye diska mo na mo diska no unim se kan se na nado na we de uguna nim ase onwene se 4 years edanim ha ya mo 4 years na edanim ha ya yo nti so na ye MPP fo firi so a mo nyina na mo firi so ka mo be boa na mo pushi mine no on the 8 years they will twa nanka nipa no ni wa still na mo partner atena so mo ti wo na mo entokwa na wo mo ntem na gigiri na we di we chana na we di we na we di we chana na we di we chese anu wedin but me de Adwenepahene de be make am no kredda e de akire mo we ni nyina no atemdidi no e na amasa no ma we nyina no da bia na ye kan ho asema na ye kan we so atemdidi no youth no mo mrafo Ghanaian youth mo mrafo because me ba Ghana adem hu ye pa no say Ghanaian youth no mo go no say mu omo 100% a emu 80% akwadwerofo pa 80% of Ghanaian youth omo ya akwadwero meka so akwadwere for o pass say Ghana ni be can sem bia just oh bra we de menya adwuma he me o ma adwuma me ye pa kona ko bia adwuma ma na hwe ade kona ba tu piga ko bia adwuma fa ma no uwie ye na akoye na so hwia me na me ye adwuma fa ska na mrew me de shembutum wa bra kwan nipa no fa so nya ska no so bia adwuma na ma na wonim ho ma achi o wonim kwan fa so brenya na sika nso bia adwuma na ma no e de be na adwuma no utim de ye wasan gu na adwuma wa hye na sika tina ne Ghana no na wo bibiro ho na se obi wo na wa nyamo a me emblem obi modi di atem an empanyimfo nye wo no kra na sabi wo ye no young boy wo si so awo no wetu ahwe oba watimi ahwe oba no watimi ahwe no na ye empanyimfo ne da bia so la ye di o matema die sabi o apa no ma me dampa mu je o mani eto mo pa no abrabo no enye bona o sa abrabo ne boye bona ka meteno me didi obi atem aburuchire ba ne ba no paadie obi ne wote Ghana wo ska obetukwan so ba be hozo wa aburuchire da je te aburuchire no omuni ska wo omuni ska nyine ba no paadie eye paadie nti wo ba bia no so ba no paadie no be sua ne ma ne da support ye my Ghana ne enya timdi ne sinche ba aburuchire ne wo sa timdi wo sa why no person ne my koso a wo bo ne mpanyimfo achi o sa na timdi sa tato and face the country ni ka asem akire mpanyimfo a message no de kwa bonte no ke good pa asen ke yibetie so na atimdidi na namu nti no na message ni na aye mogu nti panyin na obetena ase wo tie o message no na so afa adwene bi afirim na oda ye man ni yi no na atimdidi no ba mu a no akate video no so mo fo mo nsam kura enfiri so nko nti muntimi nya video abra mu ni atem face the country for no muntimi nya video entum panyimfo no fo wa abra mu ni atem ana muntimi nya video wa abra mu ni atem ka mu yatem de ne sinchan a ka bebo amo pa ka bebo amo timi de bia me ka kire mu sa atem de no oba etisi usu ofie so odi watem a ya na obete opiga ka me pa ebo nyina na se awurade mesere wo ya de ba koma me se face the country for no mu di atem so ntimi hwe ne ba ma ne ba so di na atem sa face the country for no se wontimi hwe ne ba ma ne ba so ntin so atua awurade no ni di atem no on hwe de wi atem di mu emu ya ositie on hwe de wi aye disrespect wa how obi feel na ho na wa be ba bonta be kasa se de na menu Adwenepahene ken se na ye nokre se na de menu Adwenepahene ken se na ye nokre abusua
enough is enough. Ghanafo mumi nsua ne oma bebre wate. Na timidi nya de beboye. O ma no wa pa mo ba wiase no. Udi di o matem na so ma nya ade a wo pa ma omo a ama wa ebe ye ode. Udi di na do atem, hoops na do yatem, ye mpanyimfo atem, mahama atem, saa mpanyimfo amudi o matem mo sen pe better life from wo. Aden. Ah, no wanya bia mo wase a ye san bo no kro no. Wanya bibia wo kan na mpanyimfo mo ya akromfo no mo se wo ye de to adwuma no de be na ye. Ye de to adwuma no no, wan ko wie mo. Ye de to adwuma no mpo se free ayimpo no obi amre free no. Nipa ne ba ji so je ne bribe ansa. Ti Ghanaians no saa subani asesa no. Ye do to adwuma no just 1 month per 3 months what dey pedan asi. Adwuma ye do to ano no 3 months per dey pedan asi. Since adwene na ade kwa adwuma no enya adwen papa. Ye do akoto adwuma mu se o ye ma position ye de ma wona de sabi obeto de di ho aye de ache. Ye adwuma ne ntua woka. Wo sole a na bribe akese na ato oje. Eno no maka wie. Madwene no first the country for no we nyina mba mutim bobo so de. Mutimi ka we se nyina. We nyina mutim bobo so. Muntumi nka. Ene me ye hu se mu ye hypocrite for. Ene me ye hu se se de man hye mo sa musu muntumi nye. Because mine obi e betra so a aso be kama bru na bontin ko ye yes obedwana num. Se be me ko pe oba no. Odwana num wie na ye de tra so wie a ho na obe hu se yes. Se ade na nya ade so akoma. Enya asem kuma o se me mpanyina na do ba okeke kan sem bebre so o meyese obatina so no hunu se adwuma no enya bete sa adwuma no enya bete sa anu ti de na ese timi mampanyimfo no ti asese na wo ba no wo kan se yo esi ya no ebia ye youth no yentimi hunu se nti de na ese na yensa expecting free wo so we wo kan asem we kan asem we amaken panyini betena se atie aka se ase de me ye di mofre ya broi me na me kan se yo ese kwan be me fa so ese me ne me panyimfo etimi keke no mabom na panyini ba no betie wo num asem na wo kudidi na temu a obetie oti sankore edo koku edo na aban no one aban na bere wo dro free se first spray so aban na sa brebro machine say ye ni nyina no mebo aban na ba so okwan wo so okwan nye aban no so be ye kwan na ma tax ukutua tax na wusu Ghanafo na etua tax na mo kam Ghanaians o yi ni sika atua se mo aman na wo kam so pese wo panyin ko bobosia no de be ye man no de bia na ntina ka da yanim no ebede na wo eka na yanim de bia ebede na ka na yanim mu bisa abrochire eti won de obi ape na obi anya abrochire eti nka tuntumfo no kra no ke kra no ha no wo nyansa kra na otimi ebo brasila kwesi bruni abrochire eti no abrofo mo dom kru no kra no wo se wo tuntum ne no ye adwuma no gi pace no na the end no wo timi bibi kakra bi kra na ono respect wo abrochire anya bibia na dafo na dafo timi nwan mo ye Ghanafo na yete a da bi ye kana say abrochira no ke ba ye na kra na ye omo gija banska obi oja banska da bi na twetwon letters no na da bi omo kwan no ana omo nso life nso monim ni di aban na tem ka betu piga ana omo ni di aban na tem so Ghana bibia na de koso aban na buso afie ko bugu kra na o ka kira aban sa aban e na am na buso afie bubu agu ne girlfriend jana wo say aban e na ma ne girlfriend jana bibia ya aban na aban no moti asese aban no wone me jese e kan bom ne empanyimfo ni na bu man no ne empanyimfo no kra yeso mo ye man no na se ye no ya change bad behaviors ne kitikite na nya de se man na be koso da nya de se man no e be koso se de ye pe no se busua me de me ka kire mo se atemdie no is too much atemdie no is too much mo hwe na mo tete mo atemdie no so nyesa ewura mo a on adwuma ye kora nya mo de atemdie no aye ano aye den mo hwe na mo nyai because mo start atemdie no man no it changes bia memo atemdie na mo start se mo didi no changes bia nya de timi da bia me ba be ka kire wo
Yama Ghana mine is at him dinner just a gemine nafa. A cracket one would depend at him. Sani de woye. Now what crana would depend at him? Yes, a SS free. Co school free, so I better say depend at him. Could you not bonko call can be so I was in the equine. And the equine nas ubiti bonko call the body fool, ubiti bonko call the bunch fool, a two ever tongue, no one to tax will be tax, we are so loud as mequine. Nipa so gina market was so kokoje one see the tax so we jana de gu botum the tax kakra be je anke de boa ama man na koso na ne de gu botum enko aden police ni so le ya na ko gina kwa ho okwe was ene dem kwa ko peska ba fie so bo so betua ne ka ti driver bi obi she no be chine bia ne ska na enko aban mu ska na nyina na e won botum skani nyina na e wonu botum onfa nkwa aban mu ti wei bene na man na koso ti Ghana na obia ne na adwene we adwene na we adwene na bi obia pe obia bu na fa so sana Ghana tie okokoso okakotofon okokantamanto so okotofon a sabi Ghana ni gina ho no the king soap ama wo se e fon Ghana ni gina ho king soap no da mouse e phone mobile phone gina ko wo da ne ho a was akwa na me da dwuma di no e ya ban na ho wo da ne ho a was me da dwuma di no sa behaviors we na kitikita no ene sa akro no yenya ya enye wo so ro mo sa dwuma ni Ghana na oyonko atima firi Ghana atukwa ba aburuchire obedu aburuchire na kwasi buruni kroma yesiska wo hase ya yenya adwuma na yenya sika nwu ebotum no otifi na obokro no Ghana for ade yesa adwuma ni Ghana ya tukwan ba aburuchire ke bedu aburuchire no ye mfa yensa nya adwuma Ghana ni so onya adwuma da obetena fie no obokro no ya chewa osena adwuma ni Ghana na mba aburuchire jimi obedu aburuchire so ya adwuma asem nya adwuma mekwa akobokro no sa no ma mu nyina ya tima kan wi ti da bia so le ya yesa fix mine no empanyifo no hwe adwuma ne se na ado oye mama ye bi be ma be ye bi wa me ye ni nyina mahama yeye no mabebre na nando so aba woto aso ene hwe one district one factory a omoyi eno me koso kakra so Ghana ni ye bie se e kan se ayi ye nkopama de no slekwen ono na nkotara so nkopama de onko because oni so ne be ma we hia e ma no 1 million oni be ma we hia e ma 2 million to kakroti week no obetuma nya bia be 4-5 million eno na ye omadwuma so okotena se pa so osu ade pam okotena se pa okaso ekolo ene ekolo ablabo da bia Ghanafo na de twemaye Ghanafo na ade etwem edemaye da bia Ghanafo pa de mo no da bia Ghanafo pa de mo na we bede na Ghana man akoso kroba se ya utim to mpaboa to mpaboa a ato no obetum a hye ne be some years me ba krom mpaboa me hye bi wo wa me to e be 8 years ni so egusu go a me hye so se Ghana na o hye samba bo na ye be so I we dey say ba last year we twem we dey ba say last 2 years e twem sa we suban we e bit mind be koso suban we mind be koso obi e pen botomu de to ye youth na say wasi so na wa wie school na say school na wie ye no unya nya adwuma bia benya bia na waye na university na okoni nyina na obedu abrochira toilet adwuma na baba ye university na wakwa na o se Ghana nye turu me kafri Ghana ba no toilet adwuma na abaye just a school na o set time ko ni nyina no ba ha na enya adwuma biem se wo ba no ena bia wo beto university no so ha na wo ba no ena wo ba no e bia o kansa wo yo ba na be ma wa ha ba ya ono anyam ono ma sisi so tentem dia na o person san sunya de atum ko fast certificate ni nyina asan ba obi o tukon ya identity nyina no wa change no to change sa identity ni nyina na be de weto akofasa no mana san ba bruchira Ghanafo ye wo kwan twa pa meseden ye wo kwan twa ye wo kwan da yanim etwa pa ya to tunu maye na se ya hwe ne ma bi ya Ghana man no eno me a e ba man no so no eno me e ba man no so no because sa atim de ni nyina adane no me enter Ghana youth no bebre e bre no ba mo mpe no kurati wa sore no ba ko pa adwuma ye no ka na memene mesini usi mesini me adwuma ma na memene wa boro ada mesini te Ghana
and then me no me adwuma no wabo sam no kokore sam na boss e Ghana sam na bo be can say be 8 something Ghana wabo ada carpenter ni emefro dan emeboso ma no sam no wabo ada nso no awuhia no ene ne kasai ma niska ska be ni botum to e be ma okobrada wasa dum no fun aka ho oya wasa di watemagu so nya adwuma ni bi no umani pa adwuma Ghana wonye otua ska man so nkoye adwuma onye jana me hunu se social media na tim di na ye omode social media tim di no na e Ghana youth na ye omode wo mleb no media atem no onko because ahoya ene sunsum boni ehye bi mu no na ma Ghana man no eye sa no obi a charge wo se wo ya ade ama wo no o jiska na wi ewu hu no eno ya aban na wo mama te so ekoso imam panyi onye no ba bi ko jeji oteso na ekoso atame expense na ekoso na ka me pese kasa ka mbem ka be amamu no mu yifiri ho anke hwade nanke hwade ene police ni kokuru bi so a na se wono police ni ye na adwene se ode mra ye adwuma na kuru no so hene am ya tia police no no shira ko report nsa na we oba ha na ye ni nyina ho na pese change na pese yin se pese nse nte mra nya adwuma nso mra wo Ghana pa abana hyehyɛ mra na to awie ta abana hyehyɛ mra nto awie anyo na abesola ye roko abebo wedin sunyane ene mo makɔ sɛ enkran ne mo makɔ sɛ yamfo ne mo makɔ sɛ beche mo makɔ sɛ duan kwanta mo makɔ sɛ dabi tina abana ne ba o ne ministers o we o wa da bia no mo ba omo so be de ebeboa ti Ghana man na da wono no sɛ ye nyina no ya me ani ana hɔ a e man be ka chipa sempa na me ka kire mo no because sabi nke ye tie aburukyire ai be hu sɛ kroma de dustbin si abonten wontumi nkopia ma wo fie sɛ wo de ball e be gum oba so ano ahye ne de kwan so me cheche mu nyina e na ememenda abusua na me kanfo Divine Organic Skincare product da ma wate jinku papa na fasra na so body nto so ye oba ukunu hu kala na wakasa me yere wire fresh sranku papa uko Divine wa Divine be ma nku a e kama so ate ase nku a e kama pa we kokko oye tuntumu oye broni oye afka so won sabe kan bi e with Divine Organic Skincare product okọ anu an se obebodin Adwenepahene TV an se beki TV promo code eno bonya discount 10% discount for free e with Divine Organic Skincare product on minu aba no kra na wasade tin asamba wasade tin asamba sen ka memenda ya manda soli wadi kan ye tin bi aye de anom na asanu yam kama wonum tin na otum say yes won sisi won so tebusuya mo ye kan fu Divine Organic Skincare product e da mama wasade tin aba ensama ehuru yam ma minu aba yi oye honam adwuma no na o say ye yam so adwuma te ba bia wo gina ho ti uba na open number e de number ba de be ma na contact no UK se na bia so be nyanku papa aye de asra na sabi ubi on kwasa okasa nyina hwehwam se da Adwenepahene ne kasa ente busuya na da bia me ka kire mo se Ghana mine da wono dustbin esi abonten a oyonko tim kopia dustbin no e de ba ne fie oyonko e kopia dustbin no e de fra abonten de ba ne fie so be to boiler de gum public toilet wo pa Ghana ni ba ko tua e kana say 20 pesos akọ public toilet no open free na toilet no sabi eyema e de be ne fa metwenko public toilet wo ba ko tua 20 pesos pe ana 1 cedi akọ public toilet no so no ba ko ne wo obi dan achi o ka mo sa adwuma ni wo nso na wo ye mesi ni wakoye adwuma agiska gu no botom mo so be yiska ni bia free so wo carpenter ni wakoye adwuma agiska gu no botom o wie no wantua ho tax wo se koyi 1 cedi akogya na 9 esa ha no aden ye pe kwan ye pe schools ye pe hospitals adwuma ni man ni ye pe sei ase ani brane ahoye ane enuma gidigidigidibi sa no ma we nyina mo kekan aboso nyina no bede na mampanyin no watima ye ni nyina mamo sa no we nyina mo kekan aboso nyina no bede na mampanyin watima ye ni nyina da mamo ti Ghana no munya ise na MPP baso na NDC 4 fight titia NDC baso na MPP 4 fight titia na ma man agija no man nkoso no because NDC beba so a mine no
na MPP for fight etia ndc ne beba so a eman no na ndc for so fight etia nti da bia no akwa he obie ne waba me hu say politicians bi aye bibi ama say bi other opponents na kan for da tina ya catch them say da bia no face the country no bebre MPP for enso no na matim de na hyemu nti no ene oya obi wo muti no na mo nyina ye o manim say ene saa da mo nyina ya ndc for me ba be kam no kro na mako munya mu face the country munya mu videos ba munya tim de no film se de be ya enchirima omuma mesua sa atim de no ko se na ene mo face the country for tim ko twe Kwame Nkrumah test Kwame Nkrumah penso video Kwame Nkrumah penso message o dijaye e be gina o say ye fix mine no the same thing also ba ko twe o video bia o di mampanyatem e ba beto ana obi ba ko twe o video na ba kire o ba say o apa wo so pe president edi on opportunity di mampanyi won sem fata tiko won say de enfata ntiko Chabusha, me na be ya meka no kra kire mo. Wodi do apa atem, wo say person wapa, ensan emma better life. Wodi do ma me atem, wo person wa mensa ma better life. Which is which. Emu de he na is offer. Ti munya atem di no. Munya mo videos, munya mo face the country. Ye be support mo, munya atem di film a, ba munya atem di na film de a ene mo forget it. Me si munya atem di na film a, mo forget it. Because you so atim dey so be matima to kwan be do abrochire sik ayi ne mampanyi keka nsem kire ne mampanyi aden o to kwan be do abrochire di mampanyi atem na ye de show sa den na bitima ye de show sa den na bitima ye araho abusua afei na weekend a start to we dey short message Adwenepahene e de brem e obeki TV so ene dey kwan so ba so a share video no na mun follow so de be ya onu abiso be nyanse mpa na de eti aha oba obinya nkrata asemati oba obinya politics mun sem kakrati oba ha obinya wale mun sem kakrati oba benya abrabo mun sem ati oba benya article to article ensema de eti ensem bi ekotwi kobrema bia no oba ebeki TV so a Adwenepahene TV a obinya de eti ye ni nyina ba bi fa akon ntana obi o se wa Adwenepahene ye focus o ye nkrata asem ye focus o ada bi ye no blogging work no ntia ase ya no wakon no atum oti ase dia asem bia ba na hwene no adwene mfa de no adwene fa no aba no aba spray no self wa chirechirim odi yi atu yi tene ka se okoto oyi owia na wo kwa aba ne nsem se ya usonu mu apɛ no akaw de bia no no ya steady de bia no na o mo ne ade adaho ntatim datim di no esere mu ntwa so nya ade beboa mo ko mo nya atim di na youth na eba ne nyina se obi atim di nso ko hu panyin na Ghana ni begina wo kyadi watem hu ano obesra kyerɛw adan ka wudi nipa na tem wo na chi no ka wo hia no wo sa di na tem wo na nim so be di watem wo na chi na wo wachi wo di watem hu ano obesra kyerɛw ye panyimfo no mo hia some respect sabi omo so la omo ne da yo mpanyimfo no bi wo a ene ye maasem na sefo omo ye ba still na no enya tumdi no ne ensem no message ne na ese ka ho asem akwai se bi mo se ayi na me mpese me ka we kura asem but mpese me de bam kakra me de program ba wie e bi mo se na gay na ma ye nyi gay ntum e na Ghana na gay menua me ka asem ya kire mo se gay e ba Ghana na nye nne ye ka kodwo besia oti ase se kodwo besia akwasi besia oti ase se kodwo besia na akwasi besia oti ase se enti wo ho na che enti no mo focus o sa gay ne sa ne ma no so no mo forget o mo obi no so e gay nye be di ne tunu mu antama Italy for pope for no ba Ghana so be Roma asole pen so pope for no ba Ghana free Italy ba Ghana and a gay start here omba me fa boys no to won say gay no ye na ye no ye ya ma obia de no akodwan sa ade no ade bia be promote bia no na nipa hu se fa so wo so mo say gay for wo Germany krum akran ana wa buruchiri ba bia no won akwasi broni a ono aka se we tuntum be fa meto da won akwasi broni a won hu se wo no ye tuntum bra be fa meto da bia broni na fa tuntum to
because Bruni no fa otro asa tuaka on to of Bruni to da nti ono se yemfa no to no nkobọ pampas nkobọ pampesa munya om life momo na omunyi omungusu enye de moye because saa no man chese asefem ya abofo na oba ne bema ehia wo now de wo se wo de ono yonko be man na kwakosia ti ana gay for no lesbian for a omo tetete wa we ya wose me de mengo me nkofa bema be break me heart omo kra na omo ye jealous so ono yonko ba eda no kono wo so ba bi kra hwe no kra na ye ne ya to mo de mo mpem mu ba bi na ye man Ghana no ene ye nka ho asem se nnwuma ni ho ye mpanyimfo no we ye say eno ne ye nka ho asem why ene be boa to bi no so ye nkodi ne tunum a ene life munya no nkokodi ne tunum oba no se ye fa ade me wo ma ya ase a ene life munya no fa ade nko wo na ya ase eno ne hia ye emfa ye ho ene ni pa no private life Ghana asem da ho ne ye ka sa atum die no is enough muntwa so yen cancer pa enkyere yen panyimfo no se de be ya eno bi obede ebe boaye eno ne yehwehwe eno ene yehwehwe nyatim ne die ekotwi ko breman ena na mu di atem ekyere na mu di atem eno de emoa eno no nya de be de ebe boa nti Ghanafo da bia me de meka no cry de e de akyere mo me adwen pan ne de me ba me ka asem to amaka ko maka ti mesrɛ mo oba so ano aye de no wa share video no se ne be ya unwe bi be de benya bia de atie na wo so no daachi bia yede aboawo enya saa menua ye bregu because esana ye twato no esa bone pa ne twato no but ne ye hunu esa bone ene ye twato but ne no enam se media no so obi aba na obi di atem obi aba na obi kana dwente no ye nsua futuo ye mfa mu aba ko ye twa sa to atemnidisa ne twato ekina na beti ase a chance of body diwa obeti ase areho menuanom areho pa se timi tena se sopa ye mpanyimfo se bi mpanyimfo no mo ya ade mpo na se ene ye bonyo so a enya atenidi o enu ntiro bi te wo na wona na yere timi tena enne modern word otimi na oba na tena na ni je o mo ntem a ese mo respect o mo wona na yere tena enne modern word di na ni je o mo ntem mo respect o because se ebia na yere paade na so that ni David did na better na wale na koso na se be ma na paade no that ndi ku did na yere better na wale na koso te da bia mu mienu no nyina no ese mo support mo se mo support mo ho a enya de beboa ti de se youth yi akwese wa wale oba na bibia na udi go oba no so chenchena wo so oba no nko ananye oba no be pa aba obe jawako wonye obi no bi gege no so a obe twa wabo ti nya tundi ne nsinchen ne yankambom se man ba akofo hwa abrochirete unu ya Ghana ni koso kra na hawo unu ya Ghana ni koso no e wa abrochira na hawo ohunu se o akwa we de oba ye nchen so otuma se pe na hawo aden saa no we mu nyina no ye tuma ka ho asema wie ye so ana mpanyimfo nye da bia one word ye mpanyimfo no omunye kro mo ye mpanyimfo de need some respect se ne se bi wo apa wo ba wiase a wantima ahwe anko school bia no wantima ahwe amo wanya ba bia nyina no obunu no bu mampanyin no so se ne obu apa no bu mampanyin no te ye ka obi ese kedi do matam de anka ye papa nom ne ma amenom ne nkini kedi do matam first because mampanyin amesre obi se ohwo mla wiase o ti mampanyin ne ba en kakra wo ye no wo ya no okọ we ba no beto aso mampanya kan to say we young boy untimi nhwe oba ko wo pepe to aso kona ko wo pepe to aso wa wo pepe ato aso we went to nhwe oba wo do ni break mampanyin so esi ya no ye pa adwuma ye kwan nye hospitals ena we ade ni nyina na mu de he no monye mamo se nyanza sem ne ye pa ti ye pa kan dia ena ka one to me ne de enka adwuma ni man nim ye kwan nye ti kan say o mampanyin hospitals dey nim say at least mahama ba yi bi na na do so ba oto aso ti say adwuma sem ne ye pe nti sabi adwuma na ye pe no ebia nka wo ma adwuma kakra na wa start kwan no so kakra na kwan na wa start no yeso enya adwuma ntua tax e fa support o we ne mba mo meka we ne de mo nka wo mo pe ni fufule bia free ade ye free bia so no consequences wo ho
ade free bia so no ensem wo ho timenua edimusia wo paso anu ahye na afi na weekend na start se dem kan no e pesa to aso na are ho atemdie no muntwa so na emuamo mugusu yes atemdie no ho adwuma dia no me na da bia beba Ghana man so no me betena kuro no so ache ko atemdie no too much da munyina mo ase edimusia peace out.